Uglavnom bitke na sredini, ali isto tako više akcije i aktivnosti, više lopta na riječkoj polovici. Naknadno je označen prekršaj, napravio ga je Kalik. Mora sada smirivati Igor Pajač Hajdukovu klupu. A otvorena razmjena. Marka Livaja i Darija Bela, žuti karton za kapetana Hajduka. Kočio je Pukštas, velika je gužva u 16-tercu. Šego puca, traže ruku gosti. 70. minuta, Ivan Rakitić, sada se još žale gostujući igrači, žuti karton i za Bambu. Evo nam udarca Šege. Kvalitetan udarac ima Šego. Šego je potegnuo ili dodao do Krovinovića. Krovinović je u velikoj gužvi, traži se igra rukom, traže igrači Hajduka. Kazneni udarac, 38. minuta. U VAR sobi su, podsjećam, Patrik Kolarić i Marijan Tomas. Da vidimo. Ruka. Znali ste reći da bi za hrvatski nogomet bolje bilo da Dinamo bude prvak vis-a-vis sredstava kojeg svaki klub dobije za ovo? Bili na račun toga u hrvatski nogomet 10 milijuna eura ili ne znam, ili toliko, čak i više, možda, nemam pojma. Pa to je ozbiljna priča, pa ko će nama dati 10 milijuna?